تماشاوان هیجا جی واشنگتن جی استودیوی دنگ آمریکا سلاورز ام دیسا به برنامه کورتویزیون لپیشونه ده برنامه و هفته ده ام جماره کی راپورت جی آمریکا او جی نچگیهان مین کردستانی بینن پیشوه بینرن هیجا دم باش سروک امریکا دانالد ترامپ لبره سردانا هر دو باجارن امریکی بکه کود 24 دمجمیران دا دو کمکوژی لیچه بون. کمکوژیا یکم لی بازار که بو لی بازار الپاسو یا ولایت تکساس کو 22 کس تیدا هاتن کشتن و یا دویه لی بازار دیتن بو کو یا لولایت اوهایو بو ده انجام دا 9 کس هاتن کشتن. سردانا ترامپ بووان هر دو باجاران تی پشتی رخنین تند لسر قانونا هلگرتنا چکان لامریکا هبو. رخنه گرد بیجن دوی چاکسازی لسر قانونا هلگرتنا چکان بیکرن. هر وصاگه لکس رخنه لترامپ دگرن و ده بیجن لسر آخفتن توی کو لدجی پرنابرن نیاسایی ده بیجه کو او یک هاندانا نجات پرستی دکه. ده انجام ایریشا چکداری لباجار الپاسو ایالت تکساس ده 20 کس هاتنه کشتن و کاربدستن آمریکی ده بیجن ایریشا چکداری جی آلی نجات پرسته کی سپی هاتیه چکرن لی او ایریش بالی سرگوتن نجات پرستی سروک ترامپ دکشینه که پسپور ده بیجن سروک ترامپ او گوتنان لدرجی کوشبرن و کمانی آمریکی بکارانیه و کی استراتژی هلبجارتنه لی او ندرستن. پشتی ایریشا چکداری لباجار الپاسو یا ایالت تکساسی اندامین پارتی دموکرات سروک امریکا دانالد ترامپ توانبار کرن جبر گوترین وین نجات پرستی. ده سال 2016 ده دما سروک ترامپ بربجار هلبجارتن سرکاتی آمریکایی بو وی کوشبرن مکسیکی توانبار کرو گوت اف کوشبران ایریشن سکسی لسر جنان بکارتینن. لوی دمی سروک ترامپ لدیجی گروپ نجات پرست ین سپیتش ندگوت. بس بورن سیاست مدار دبیجن اف جبر استراتژی ترامپ یه هلبجارتن ای بو. از دوی باوریه دما کو او دزانه آلیگرین وی که فاش دبن دما او شردکه او دفکره کو پفچینن به دموکرات را دجیوی دبن آلیکاریا سیاست وی دکن. دمن داویده سروک ترامپ د مدیای ده ایریشن لدیجی سیاستوانان کیمانی جهدگره او لدیجی انداما کنگرس ج پارتی دموکرات الیا کامینگز را گوتو بکو باجاری وی گینیه کس نخوازه لور جیان بکه و هر وها او لدیجی اندام جن ین پارتی دموکرات کو کیمانی انجی گود بلا وگرن ولاتی نخواه گدناو توانندنن. بش استراتیجی جه اوه گو باندوراوی لسر گوتنان هیه دکاره دریا واره مترسینا خواه بگینه خلکی او گهنادن تکچوناوی یا اشکره وکو سروک. رخنگر دبیجن به ناکوکین ترامپ مدیا سوزین کو وی د دربارې باشکرنا بیما سغلمی د دابو جبیر دکه دما بربجارن دموکرات جبو هلبجارتنا سرکاتی بحثا باشکرنا سیستم تندرستی او سکتورن دندکن د همان دمیده سروک ترامپ هورکن خو وک سوسیالیستن تند توانبار دکه او دبیجه وان د خوازن اکونومی امریکای خراب بکن کوج سالا پاج سری سی مزنتر بویه. او بگومان دخوازه ده هلبجارتنا سالا 2020 ده گوگلوی وکو پاریزر سیستما استاندر ببینه او بفکره. و پارتیا دموکرات جی بده بر چاوان وکو داخوازکارا سیستمکه تند. آلگرین ترامپ دخوازن اول لسر پیشیگرتنا کوشبری ده پولیتیکاین بهیز بکاربینه لمترسی هنک و گوتن ترامپ یه نجات پرستی راپورتن لسر رفشن خراب یا کوشبران و هنک کماریان جوی دور بخن. گر او به رفراندوم که لسر گوتن ترامپ و هلوستاوی وی بخه مترسیا وندا آلیگرین وی به تایبتی دناف کومارین در وی باجاران ده هنک جاران وکو دنگدیرین جن کو بلکی سیاستین وی حز دکن لیج تویتین وی حز ناکن. ایریش نجات پرستی ین سروک ترامپ به دفگی به ده هلبجارتنا 2020 ده رولکی مزن بلیزه. ده دمکه دا کو ترکیه گفیان دکه کو اوی دست به اپراسیون لشکری لباکور سوریه دا بکه پنابرن عفرینی لشه باده بیجن او ناخوازن خلکن دورندن ده همان نخوشیان دا در باز بن. پنابرن عفرینیین لحرم شهبا هاتنا کوچبر کرن جگفین ترکیه لدجی دورن کردی لروجهالات افراته بفکارن. پنابر دوی باوریه دانه کو در باسبونا ترکیه دوان دورانده ده تشتیهاتی اثر عفرینه دوباره بکه اوری لبر و گره داعش وکه هری داوی تکچونا داعش هندر باکور و رجالات سوریه دان لسر دست هزی قصده و ترکیه تچاره سریان نینه و پرسگره که کورتر بکه
وتشقص شتاين وجريداي النصرة وداعش ويج نفا جارك دين وانا اوفا بكي هدف اردوغان دفردو چیه یعنی دخوازه هیرشی ور بکه ملاتی ورجی جور دارخی یعنی ملاتی ورج عرض خودار کاوی نکو هیرش عفرینیش کر امجی عرض خودار کاتن یعنی دخوازه هر کسی وقت ما بکه هدف وی چیه هدف وی ملاتی کرمانجا دخوازه تم بکه تنایی پنابرن عفرینی جدا خوازا ترکیه یا جبو هرما اولا بگومانن کو او بهانه دا کو هرمن کردی دست سر بکه عين العفرين جهاف شوروكر بود منطقة أمنية دخوزم حماية للأمن القومي منطقة أمنية خو خوست وهات عفرين جهل واشون وجخاروكر وملات جوجباركر ونكروجي هاو سيناريو شرق الفرات تبقى كيوانوبة منطقة أمنية على أي أساس شوري أمنية شردكة وملاتك جوجباركري ونكنا أمنية لفوكم بنوما عفرینی پنابر دبینن کو دویرولا هست هده ده هرما اولا ده هبه هر وها دبن کنترولا هزین ناونتوی او کوالسیونه دابه کو عفرینی جی بگران آوا خواه دا کو گلی در بدر و گری واری خواه تركيا وقت شو عفرين طالان كري شرق فرنسي طالان نكه لانه سركفتن تنه يعني تركيا كاتي كدر خرابين چگري طالان چگري كشبربين چگري وملات نفع حسيه وام دخوزن قصده ماجي هابه يعني ام دخوزن في منطقه امنه دو اول ما قصده دبن سيه عالم تفد دو هاوجي هابه دبن منطقه لامنه امجي منطقه لامنه رانا بس ضمن وي عفريجي تابعه وضمن ويجي متحده بسار اشراف كيانه وامجي هابن بس من عدا تركيا دي شو نسار ما شو عم كوجبار كرن ويعني اما تركيا هبه منطقه لامنه نو ماشيونه بحر كسي رو ماشي هل وسطا پنابرن عفرینی جدانستاندن هرما اولا لباکور و جهالاتا سوریه اوا کوچه دستوردانه که ترکی دی ببه صدماتیک برنا اولهیه وکل عفرینی چی بویه نوروز را شدنگی امریکا شهبا ریوبریه اولهیه کارکران لترکیه راپورت خویا 2019 بلاف کریه و لگور وی راپورتی جبر که رفشا کارکران نه اولیه هجمارا کشتن وان لسر کاری ده زده بونه پیامنر ما ایوب دمیر راپورت تایبت لسر رفشین زحمت گین کارکران چی کریه لگوری راپورا مجلس اولکاریا کارو تندرستیا کارکران انگو استیگی دناو 6 مهین 2019 دا 840 کارکر بستن دمها حزیران دا جی 124 کارکر لبر کمبونا اولهیا کار دما ایش دکرن مرنه جناف 124 کسی دا 107 کس ظلام 17 کس جن 6 کس زاروک 13 کس جی پینابرن دیسا مرنا هری زیده ده سکتورا چاندنی دا سدان چلو چاره ده آواسازی دا سدان 11 شارداری دا سدان 8 و ده انرژی دا جی سدان 5 İsyan! Reveberen sendikayın karmen da mırna van kesan be havurdora be evleyiya karkeran va dibestinin. Seroke giştiye kare re yol iş Ramazan agar ve yeki vaha dinirxine. Yılda yaklaşık 2000 civarında. Dinavê du salan de ji 2000 zêdetir karmendê ji ber qedayên kar jiyana xwe ji dest dane. Dîsanê di nexweşiyên pêş de jî ji vî 6 qatan zêdetir mirin heye. Ji ber vê mirinê jî bikaranîna qanûnî di gelek kêmasiya de ye. Qanûn nikare rê li pêş van mirina bigire û her diçe mirin zêdetir dibe. Aslına rağmen tam manasıyla uygulanmıyor. De her sektörê da karker jî ji hewrdorên xebatên xwe nerazîne. Hin kes ji bêkariyê û hin kes jî ji bêewlebûna karên xwe gilî dikin. Em dixebetin car car em pere nagirin sağlık yani tendurustî sağlık îvera tune sigorta tune. Valla alê güvenlik ama da yani alê güvenlik ama ta alê güvenlik tune. Em ser îskelê dixebetin em bêjin îvera me çivîk ya. Canê me ya em bêjin îskele wel gere em ê dakev nexware em bimirin jî zaten em diçin. Kes yani heqê me mafê me napirse. Xeterên herî mezin dibin sektora bînesaziyê da derdikeve pêş. Karmendê bînesaziyê pala azbay gava behsa karê înşaatê dike wiha dibêje. İş ve işçi alanlarının ciyên ku kar an jî karmend zêde ne li ev derana qedayên mirinê jî zêde dibin. Xeyrê mirinê karmend gelek rastî neheqiyan jî tên.
جارنا کار دکن نکارم طریقه بگیرم. آن ام د سکتور آواسازی د کار دکن دوی سکتور داجی راستی گله کشایان تین. لگوری راپورا مجلس اولهیا کار و تندرستی کارکران دمرنا کارکران دا استانبول د رضا یکمین دایه. پشتی استانبول آگری، İzmir, Bursa, Trabzon و Antalya te. Eyüp Demir, Deng Amerika, Ankara. پشتی 5 سالان جه چونا سرهیوه ناسا پروژه نو آماده دکه ده پاشا روژه دا جبو زانیارین زیده تر ده درباره هیو و آسمان دا. او تشتێک و شێوێ قوتویەکە ئاسنی ئامازن دەدات و بلند دەبی لە هەنداوی دیمەنن ئەورینەین ئەلاباما هەندێک تایبەتمەندیên ئاشنا و هەنە. لوێرێ gelek teknolojiya mîrata gemiya asmaniya heye. ئەڤە wê çendê nagehînît ku dê wê çengcîgîra navûdeng zivirînin dûbare bikarbîneve di çembera asmanî da ew hat bû xanenişînkirin li sala 2011. Li wî demî ku di mahîk car NASA asmangêrek ji Emerîka hinartibû asmanî. Ew li pişmin tanka hîdrojîniya şile. û ew evrûkerî dide li navenda geşta asmaniya Marşa li NASA ku çêkirina sîstemekê niye hinartina asmaniye SLS. Da ku biselbîn ku gemiya asmanî têra xwe hêziya hey da berdewam bît. Wan Amêrên taqîkirina pêkhatiyên wê ava kirin û bû me hinartin. Em taqîkirinên danana lûlekên hîdrojînî dikeyin. Mike Nicholas ek ji endaziyarê serekiyê taqîkirina teknolojiya roketê niye li NASA. Ew karê li paş min ew oksîjîna şile. Ew oksîjînkirin bû makîna SLS. Da bizanibin ka ew kar xwe li ber wan pestanan bigire di dema avêtinê de û em piştrast bikin bêkanî nimûneyên me duristin yan na. Tanaha diyar dibe guhertiş baş derbas dibe. Dîroknaz Brian Udom gotî ev e bes parçeke ji sîstema hinartina asmaniya mazintir ku dê kapsulanî Orion hinêrne asmanî. SLS تاکê roketiyê ku dikare hinartinekê bi hêvra Orion asmangeran amiran û sistemê bû ser hêvê bi ek avêtin û me bibêt asmanekî dîr. Rêvebera navenda firînê Judy Singer wisa diyar kir ku em di hevrikiyeka niya asmanî dayne belê ev cara digel Çînê ku di van 10 salên bihêt dê asmangêrên xwe hinêrne ser heyvê. Ez destxweşî li wan dikim, ez hezir dikim ev gelek baş e dibû jî xwe eciz bikên ji ber Çîniyan ku dekarîkî ket. Asmangerê şareza Alwooden duê bariyê daye ku NASA dêşet hevalben bî digel Çînê. Ez hez dikim divêt em digel êk dihevkar bin. Çaptir ji hevrikî û digel êk karkirin depetir ya karîger bit ji vî hevrikîna nuke çi dibêt. Nuke kompaniyên taybet wekû Boeing û SpaceX kar dikin li ser pêşxistina erebên ku asmangêran dibene çembera asmanî û navenda asmaniya nîvneteweyî. Em hemî gelek kar dikin li ser hinartina ekem jin û her wisa zilamekî dî jî bû ser hêvê li 2024 û eva em fêr bûn berçav verbigirin ji bo geştên peşerojê. Ekem geşta asmanî bû ser heyvê li bernama Artemis bû sala bihêt ya dana yabê asmangêre û Artemisa duê wisa plan dikin ku li sala 2022 hejmareka asmangêran bihinêrine ser heyvê. Her wisa Artemisa siyê ya li sala 2024 dê pêkolekên bigihine hêla başûriya heyvê. Jineka Efxanî li parêzgeha Bamiyan kargeheka xwe vekiriye taybet bi çêkirina pêlav û cantayan ji bo jinan. Taybetmendiya vê kargehê ne tenê ew e ku karkerên wê hemû jin in, lê her wesa jiyana van jinan ji nûvetê ava kirin. Uzra Lalî ev 15 sal li parêzgeha Bamiyan kar dike. Wê bi $25 dest bi karê xwe kir û hêdî hêdî kargeha xwe mezintir kir û niha 5 jin li wir kar dikin. Armanca Uzra ew e ku
کو کاران پیدا بکه جبو جنان و هر وسا خلکی آشنای دیزاین جیاواز ین پارێزگەها بامیان بکه. کارخانه‌ای که ما خودیم امسو چانته کومبار و گورین جهریا میچه دکن. کارگەها ئەوزرا نەها بەرهەمن خوا دفرۆشە بازارن لە کابل، جەلالەباد و چەندین جهن دەرvey ئەفغانستانê. دیگه تقاضا زیاده به خاطر evjinin livir kar dikin bi dilekî xweş didin zanîn ku ew bi vî karî alîkariya malbata xwe dikin. Ne pareyekê geleke lê ji bo van jinan ev pare alîkariya wan dike ku jiyanekê dest pê bikin. افکار باشه از دهن ور و هر ماه 25 دلار امریکی دست دینم. اف یک دهله زاروکن خوا مازم بکم هر وسا فری تشتید نو دبم. Eviş bo me baş e. Me kar heye û em pê mijûl dibin. Parê jî baş e ji bo alîkariya malbatên me. Ev kargeh berhemin çînî wekû rekeber dibînin. Lê Lalî dibêje berhemin kargeha wê erzantirin. هر جودکی پیلاوانیان چاندن به هجابونا برس به 2 دلار و نیوان دهن فروتن جالی کارگه ها مفه. دمکی ده کوین چینه به بهاترن. برهمن هر دو ولاتان لبازاران رکبریا هفدو دکن. لالی دزانین کو آستنگین او دبینه کمبونا الکتریکیه و نبونا پشگریا حکومته. کاربدستن انباران ل حرم کردستانی ده گازینان دکن لسر پلان حکومت عراق لسر ستندنا برهمن جوتگاران یا 2019 او دبیجن حکومت عراق ای سال به تن ستندنا جسدی سه برهمن جوتگارن حرم کردستانی کری و او جی کیمه. ورگرتنا گنم جوتیارین حرم کردستان لسالیان آریشک بردامه. ده اف ساله دا لدیو دیار کرنا وزارت کشتوکالیا عراقی رژه یا 300 جبر همین دخل و دان جوتیارین حرم کردستان دهتا ورگرتن. سبارت ورگرتنا گنبی افصاله رسیده ما گلکیم بی. یعنی نسبت گلکیم مدنات ما چه فرقه وگاف که فرقه دوه که فاوه. ما نه هر دولت که وگاف که مثلا ما فلاح های خصین سیاسته. بس سیاست الکیره و فلاحات الکیره باو. هکه هو صامتن علم حمید دفجه بردت. ریوبریا سالیا فیدیه ده هولو بزاوانده دا کوره چاره که وجود یارو ورگرتنا گن میوان ببینن چونکه ایروکه 6 ماه 8 2 ماهی جوان بو کو گن می جوتیارا بیتا ورگرتن جوتیار مگل زراران بو گن و گل مال بره بو وی بابتی ما چندین وک کارگریا کمپانی هاریکاریا جوتیار خود کرین کو گل چندین جوتیار پیک تربل گن می خوبینن یا دوی دیجی بگواسنا جوتیار سایلو که بو سایلو دا پتر هاریکاریا بیتا کر هر پروژه گن می اوی هی او گل اوی نمای هر روسا بلکریجی بابت سیج او جهات چاره سر کرن بنگه ورگردنا رویه مرا دستی کمپانیا بازرگانیا لقیمی سر کرد و هجمارک زورا گنم جوتیاران ایرو ماین الجوان و نهاتیا ورگرتن سعیدا خود پروژه که کیم تسلیم کردن کمیا کیم و داخل باخر مالاردی و حکومت عراق رسید کیم داما و مدیر سالی و چیزا بخوادین فقیری والله عندي محاولة که ام چار د فلاح پیش فلاح سیاله که خالد کن آره والله آوه قوی میکنی اف قلابه چار فلاح من کنیک ما چار فلاح که یک چه چقالی که یک چاب راستی نه خودی تقریبا 45 تا میلیون اردی د سال 2019 جدا رجاکا کم یا برهم جوتیارا لسایلو هات ورگرتن اوجی بو اگر هنده کو جوتیار د سالن بدا نشم بوی دستوداری جوتیاری و دخلودانی بچینن سلام بالای دنگ امریکا سایلو فیدیه دهاک گەهشتنا خزمەتە ئەلکتریک لە باکوور و ڕۆژهەڵاتە سووریەدا ژیانە خەڵکی باشتر کردیە کە نەها نێزی 10 ساعتان ئەلکتریک هەیە و خەڵکی دەوێژی ژوێ رەفشی رازینن. ئەفدەمەکە ساعتên کەهرەبایê لە هەموو باژار و باژارۆکên باکوورê Sûriyayê zêde bûye. Li gorî welatiyan kehreba niha 10 saetan peyda dibe. Rewşa kehrebê ya nû bandoreke erênî li jîngeh û rewşa welatiyan kir. Li aliyekî din jî bandor ser rewşa kargeh û bazarê kiriye. ام خودی کارگاه یکو ام لیور کار دکن ام گلکی فایده جوی مثلا هانیت کن مثلا کهربا هی ام جمازوت خلاص دبن مثلا مولیدات ام خلاص دبن کهربا یعنی وکم بیش منظم جمرته ام تکارن فایده جی بکن جدرن کهربا باکوری سوریای سسینه
ستاسیۆنا چێکردنا کەهرەبەی یا رمێلان گۆلسەر گازەیە ئەو هەموو تۆربینên wê کار dikin û heftê mêga gehrebe berhem dide. Stasyona çêkirina kehrebê li Swêdîkê got ji 5 torbînan pêk tê di do jê derveyî karin û siyê din jî 5 mêga berhem dide. Jê derya sisiya ji 3 bend avan e. Bend ava Rojava, bend ava Tabqa û bend ava Azadî. Got her sî bend av navbera 400 heta 500 mêga kehrebe berhemê wê ye. Li gorî desteya wezê got kelemên pêş pakkirina rewşa kehrebê bi gelek sedaman ve girîdayî ye. Karaba herêma Cezîrê ji destpêka xwe de jî Cezîrê têra karaba çê nedikir. Yani berî em bêjin 2011 jî dema got em bêjin Enefatê Swêdiyê yan jî Ermêlan asta xwe herî baş debûn. Yani Cezîrê herêmek ferah jografî û millet. Hezê 500 megawata ama wî şaxê jî 150 mega çê dikir. Karaba mayî ji karaba Sûrî a hûrîn dikişand. محطات توليدية حراري يا حلبة ديرزوري برجها هبون جبرولوجي وقتك أو نظام حلقي بكهرباء سوري كهرباء دهات جزيرة داملت أنا قد كرنا وين نظام حلقي تاني ما سويدية قبدي جزيرة قشتي لسر أصلا جزيرة بينج محطين دابشكرنا كهرباء هنا دروشا شرده زرار قشتية برانياوان أفجي دبا سدمك جو روشا كهرباء باشتر نبا لگوری دسته وزه گو هن آمورین گرانیین وان ستاسیون و توربینان نلبر دستن كاركي كمؤهلات فني أمكارن يعني كادري ما هي أمكارن بأهلين بس ولكن يعني كالفكة عالية ضخم جيرد في يعني أو مثلا محاولة صدو 25 ميجا مثلا كامي يعني زحمة أمكار من بينن يعني وسدمن قانوني سياسي جي هنا ناهلنجو كامبانيين نابنتويينجو اف توربين فروتن حكومة سوريا بري 2011 او كامباني نها نكارن وان برچين امورن خرابوي جارك دن بفروشن ريفبريا خوسه دستا وزي دوز لكوالسيون نابنتوي دكاغو دستكي دفي واردة بدوان اف قاطعي 66 اوجيه محطية محاولاتها يا رئيسية مثلا يا زيتينة طبعا اف وكا قلت قطع كهالو نوعيه مثلا يرو لي بخي مثلا محطيده ام في زحمه ام كاربن في درباس بكن يعني اف معاناتي ما تفردنا يعني ام نكارن يعني تشكي ولو مثلا هاتا اشكاندين عطل تيدا تشي بو زحمه وري فيدي يعني لدرباي كلام تكنيكي وسياسي جبو باشكرنا روشا كهربي هنسد من دنجي هنا ميناغو كومن داعشيين وشارتي برجين فغوستنا كهربي ارمانج دغري يعني برجك دكافي بخارج شها برجا دخينه يعني وزنوان زياده قوتها كبريل سروان زياده يعني مسافتها اورتوان زياده او يا دكي سي برجا برج دنجي بخاره بدي عرضي وقت خطك دكافي وخطا تبقى جزيره حميني بكهرباء هجايه قوتنه ياغو سي كارمندين دستايا كهربي د انجام تقينا ماينان ده جيانا خوش دستدان ده هولدانا گهشتنا كهربي لدورين نورزگار كري زانا عمر دنگي امريكا باجاروك ارميلان د ناو مالو آواهین ویرانبوی لموصلا کevin رونجوانک و دوره مشتلک لجهن ویرانبوی وکریه چیروکا طلال محمد دوی راپورت دا ببینن د ناوا خانیên kavel û wêrankirî kesek rabûye vekirina meştelekê ku pêkhatiye ji dehan corên gulan û keskatiyên ciwaniyê. Ev kese rojane sexbêriya evan gula diketin û sererayî ku keş û hewayê Mosula kevin noke gelekiyê germ e. Belê berdewam evan gula av detin û belgên wan lê vedketin û kezê xîtin. Êk ji bikirên gulan wesa diyarketin ku demê ew qesta evê meştelê diketin, êkser derûnê wî aram dibîtin û vekirina evê meştelê xizmeteka baş gehandiye xelkê deverê. بخوده خلکه زور دهتا اوی جهی و دمه کسک دهت و مشتلک لجهه که واسه دبینید لدورین که ون اکثر درونوی آرام دبیتو اوه کارکه گلک باشه. طلال محمد مرما vekirina evê meştelê wesa diyar ket ku bo xelkekî diyar bîtin jiyan li Mosula kevin carek dinya vedgerîte ve û xêzanên evê deverê dest bê nexşandina malên xwe kirîne.
بکرتێ نەvê derê li taxê Babil Bêd û taxê Teyeran û taxê Meşahî de mebesta min xelkekî zor tên her wisa mebesta min ji vekirina evê nemamgehê ew ku jiyan vegerîte Mûsila kevin û hemî xêzan vegerine ser malên xwe. Belê demê xel têne jûr û keskatiyê dibînin gelek kêfxweş dibin li gul û şitlan dinêrin bawer nakin ku nemamgehek hûsa li Mûsila kevin heye. Piterî sih salane Talal karê çandina gulan û keskatiyên navmalan diketin û li serdemê çekdarên Daeş mala wî gelmeştela wî hatine wêrankirin. Nûke taze dest bi karê xwe kiriye û ev meştele yekemîn meştele li Mûsila kevin dihête vekirin. Kawa Umerdengê Emerîka, Mosul. بینرن هجا به وی راپورتی ام دیگه هنده و یا برنامه وی هفته یا کرویزیون تا هفته یا به ببینند خیر و خوشیده ببینند خوشیده سلاورس